بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی کەناڵی ئاسمانی پەیام لە هەرکوێیەگەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ و ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش. خۆم بە خۆشحاڵ و بەختەوەرەزانم لە ئەڵلقەیەکی نوێی بەرنامەی باس و خواز بە دیداری ئەوەی عزیز و خۆشەویست شاد دەبمەوە. لە باس و خواستی ئەمڕۆماندا باز لە ڕۆڵی پەروەردە و فێرکردن دەکەین لە کۆمەڵگەدا. بێگومان ئاراستەکردن یا بە ئاراستەیەکدا چوونی هەر کۆمەڵگەیەک پەیوەندی هەیە بەو جۆری پەروەردەیەوە کە هەر لە سەرەتاوە تاکتاکی کۆمەڵگەکەی لەسەر کراوە. واتە کۆمەڵگەیەکی تەندروست، کۆمەڵگەیەکی ساغ و سەلامەت، کۆمەڵگەیەکی خاوەن بەرهەم، کۆمەڵگەیەکی عاقڵ و زیرەک و هۆشیار پەیوەندی بە جۆری پەروەردەکەیانەوە بووە کە لە سەرەتاوە کراوە. هەمیشەش دەگوترێ یەکەمین پەروەردەکاری مرۆڤ بەر لە هەر پەروەردەکارێکی دیکە بریتە لە دایک و پاشان خێزان و عایلەکەی خۆی. و دەگوتراوە هەر کۆمەڵگەیەک وەکوڵێ هەر تاکێگەر خێزانێ ساغ و تەندروست بێ ئەوە کۆمەڵگەیەکی ساغ و تەندروستیشمان بۆ بەرهەم دێت. گرنگی پەروەردە چییە؟ بۆچی لە ئێستادا پەروەردە جۆرێ لە جۆرەکان بایەخێکی ئەوتۆی پێنەدراوە یا پێگە و ڕۆڵێکی لاوازی پێبەخشراوە؟ ئێمە لەم بەرنامەیەدا باز لە گرنگی پەروەردە دەکەین، چۆن بتوانین تاکتاکی مرۆڤەکان هەموو کەسێک لە ئاستی خۆیەوە بە جۆرێ لە جۆرەکان پەروەردەیەکی ڕەسەن وەربگرێ بۆ ئەوەی کۆمەڵگە و خۆی و خێزان و عایلەی بەختەوەر و کامەران بن و بەرەو ترۆپکی سەروەری و سەرکەوتن هەنگاو بهاوێن. لەم بەرنامەیەدا لەگەڵ زۆر بەڕێز مامۆستا سوار عومەر شارەزای بواری پەروەردە و مامۆستا تاوتوێی ئەم پرسە دەکەین. مامۆستا سوار زۆر بەخێر بێ و سپاس بۆ ئامادەبوونیشت. دەشتا ڕازی بێ گەڵێ من ڕەحمەت دەی بە تا خۆت تا پرۆزیت. ئەژی سپاسیاتیان من گەف دەرفەتەدا من سپاسیاتیان لە پەیام بکەین خودت تاوال هەنگ و سەرەتی هەفتی بکات دنیا و ئاخرەتی ئینشاءالله. زۆر بەخێر بێ. سەرچاوەسیدا. مامۆستا سەرەتا پێم خۆشە وەکو تعریف و پێناسە بزانین پەروەردە چییە؟ بەڵێ. پەروەردە گەڵێک تعریفات خۆت هەی بەس باشترین تعریفێت وە ئەوە کو بکار ئینانە وان وەسیلەیە ئەوێت کاریگەر بۆ پێشخستنا کەسێکێ ئەت کۆمەڵگە هەوەدا و پسۆنەیکردنا کار و کردێتوە بۆ تمامکردنا کارێت خۆ و چانیا سەرەدەریەوە ئەت کۆمەڵگەیەدا و دەوروبەرەوەدا کە دەچا سەرەدەریەکەت. ئەوە ئێکێشوان تعریفەیە. یا دوێ ئەو ژیانە یەوەی کەسیە ئەو کەسێت ژینگەهێکێ دەژیتن vê ژینگەهەیە دەکا دەچا سەرەدەریە گەلتێت تربیەتە vê کەسی دگەل مەسەڵەن وەک تربیەتدان کە دەچا سەرەدەریە گەل کۆمەڵگەیە خۆ دایک و بابەت خۆ خویشک و برێت خۆ دەوروبەرێت خۆ جیرانێت خۆ ئەڤەژی تعریفێکیش تعریفێتی تعریفەکە دیە هەی ئامادەکردنا کەسێکیە دا بژی ژیانێکە کامل ژیانێکە بێ نەقسانی ژیانێکە هوسا کو نەچیت حەقێکی دی بخۆ تربیەت داناوە کو نەچیت مافێ کەسێکی دی بخۆ نەچیت زڵمێ کەسێ دی بکات نەچیت زەرێ بگەینتە ئێکێ دی یعنی تربیەت داناوە کو دەچات کۆمەڵگەیەدا بیتە مرۆڤێکی باش. یادی تربیەتە ئیسلامێ دەژبێشتێ سیستەمێکە ئەو سیستەمێکی کامل و شاملە بۆ ئامادەکردنا کەسێکیە ئەت کۆمەڵگەیەدا شلۆی دینی و شلۆی دنیایی و کە دەچا مەسەڵەن شلۆی دینی پێدەوی ئەف کەسە بێتە تربیەتکردن بێتە پەروەردەکردن کو ئەف تشتەی حرامە ئەف تشتەی حەلالە ئەف تشتەی درستە یعنی پەروەردەکە ڕاست و درست. یادی تعریفێکە دیە هەیە زاروکی بشتێ ئاواکردنا زاروکێکی هێدی حتا گەیتە حینە تمامبوونی ئانکۆ قۆناغا بالغبوونی. ئەوە چەند تعریفێکیان یەت سەر پەروەردە ئانکۆ عام تربیەت ئەوە دوو کەسێکی ئاواکەی ژینگەهێدا دەچا سەرەدەریت گەل ژینگەی خۆدا کرد گەل خەلکی خۆدا گەل دەوروبەرێت خۆدا گەل ماڵە خۆدا گەل دایک و بابەت خۆدا عام شوێکی عام تعریف ئەوە تو کەسێکی ئاواکەی دەچا سەرەدەریت کرد گەل ژیانێدا. کاتە پەروەردە بۆ ئەوەیە هەموو مرۆڤەکان بەو ڕێڕە و ئاراستەی خۆیان بژین بەبێ ئەوەی وەکوڵێ سنووربەزێنی کەسانی دیکە بکەن. پەروەردە بۆ ئەوەیە من بە جۆرێ لە جۆرەکان بژیم کە بۆونە زەرەر و زیان بە جەنابەت نەگەێنم ستەم لە جەنابەت نەکەم نەمەمای ناڕەحەتی و ئازار و شەرمەسەری بۆ جەنابەت. جەنابەت مەبەستەوە بوو کە بەڵێ تەکید وەسە سێدا پێتویە مەسەڵەن ئەو کەسێ تێتە تربیەتکردن وەسە بێتە تربیەتکردن حەلال و حەرام باشی و خراپیە بزانیتن ئەو تشتێ تو دکەی توێ زەرەرێ ئێکێ دیتکەی مەسەڵەن ئەفگارە تو هوبکی هەفت تشتێ خراپە ji بەندێ tu نۆکە چووکە زەرەر ئێکێ دیتکەف یعنی وەسە کەس بێتە تێگەهاندن کە ژینگەیەدا ئەو دەچا ژیت بێ زەرەرێ ئێکێ دی بکات بێ حەقی ئێکێ دی بخۆتن بێ کو تشت یعنی بچیتە سنوورێ ئازادیە کەسێکی دیدا حەق و مافێت کەسێکی دیدا.
زۆر باش مامۆستا سوال پێم خۆشە بزانم گرنگی پەروەردە لەسەر ئاستی تاک و کۆمەڵگە چییە؟ کاتێک ئێمە پێمان وایە پەروەردە بناغەی هەموو کۆمەڵگە و شارستانیەکانە کەواتە گرنگی پەروەردە لە چیدایە؟ بڕاستی تربیەتی ئەنکو پەروەردە گرنگیەکە ئەیجار زۆرە هەیە ئەت حیاتە مرۆڤدا ئەنکو ستینا ئاواکردنا وڵاتیە ستینا ئاواکردنا مجتەمەعاتە کۆمەڵگەها یا کەسایە ئەگەر پەروەردە یا ساخ و ساخلەم بیتن دێژینگەهەکە ساخلەم پێ هێتە ئاواکردن دێ بیتە جهێ هەندێک و ئەف وڵاتە بەردەوام ببیتن بەردەوام بژیتن ئەگەر ئەخلاق و ڕەوشت دەستەوەی نیشە خەڵکی مەهات نەدان هاوڵاتیە ئەف وڵاتە دێ وڵاتێکی بەردەوام بەرە پێشکەفتنێ بەتن ئەگەر پەروەردە نەما تربیەت نەما طبعا ئەو وڵات دێ هێتە خراپکردن هەروەکی شاعر دبێژیتن إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وڵات مجتمع أخلاقت مینن يتماي بأخلاق أجر أخلاق والروشت وتربية وأفنمان يعني أولات شوية عنكو أولات ده برا فيران بوني وچتن اجش بهند بتویه جلک جرنگی پرورده بدین نمونه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باشترین پیشوا بوما ام بخوب کینه نمونه بولاتت ما وک ام بصرمان پیغمبر خدا صلوات خدا سر بن 13 ساله بس خلق تربیت کرد بس پرورده نشه خلقی دا که ده چا بید مجتمعات خدا ده چا بید گل جیران خود ده چا بید گل فقیر ده چا بید گل چا تعاملت یه گل هیتیم ده چا تعاملت یه 13 ساله اف تربیت نشده جبه هندک مروف آوا کرن هندک کس آوا کرن هندک صحابی جه چه بون اوا بونا اگر آوا کرن ولاتک و دولتک اسلامی دولتک بسرمانا وسطایب هست طبعا بری پیغمبر خدا به اصلاح سبن ام همین زانی که عرب چند لواز بون چند به قلافت بون ها روم و فرس و ها گوکاویا بود چنه ناو دا و دا طالان یا بخوبن و ده هم تشتاب بخوان آن داجی پیچینت بود برای خود گلک ضعیف بون بس پشتی پیغمبر حدیث صلی الله علیه و چکو بی پیغمبر تربیت نبود وکی یکو بین غابت الحیوانات بود يعني وكي درمداد جيان هاي كسي كشيا بويدي حقيدي تخور بس پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم تربية نشادا اف درنده اف مروفه توسا دشمن ایک اف خمر عشیت ابو منخین دارد ایک همی دجیات اکودت که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به تربیت او خود تعالی بمفرکی وسط تربیت کن خرکن بريتك خرکن خشکو بريتك ویان ما بینا پیدا کرد او خینداری که ویان او شر كلا بيج إينان ولا كرن أفا قوات جتشبو أو فرصورون متهندت قوات سادات جرتن بف أخلاق بف تربية وصجان الروم وفرس تفنا بالله بيتوا الدنيا برا خودت تفتا بالله بيتوا أبشر بف تربيته في جبتبيا أم أبزانين ولاد بشر وچتن بتربيته باشتين تشت أم بخونمنا لورجين سيرة پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم يادي ترجنو كاج أم صحتين دولات ما بصرمانه صح که پیشکفتیترین دولت و ماليزيا دولت کش دولت بصرمانه صح که بری او اسلام نافخودا تطبیق کن بری کو اكو بجنه تشتكي بدانن تربیت که بدانن ماسترین رجا طلاق ماليزيا بو بس اوانا رابطه که تربیت خو دلسوزیا بولاته و معهد دانا یا زواجه هر کسی که بچید زواج پیپین پتوی اوه معهد خلاص تشتیکو بشتا پروسه زواجی دا اوه معهد چی نشادن؟ نشادن که حق و حقوقت ظلامه چنه سر جنه حق و حقوقت جنه چنه سر ظلامه اجبرهنده اگر جنه حق و حقوقت خوزانین ظلام جی حق و حقوقت خوزانی جنه جی زانین ویگا و هر اید درست های تعاملت گل یدیکت اجبرهنده ویگا و رجا طلاق الوی نمایه اجبرهنده پتوی هم گلک اهتمام تربیت بدین ولاتت هین ویگا ولات يتهين وقت كسك خو قرباني ولات تكتن التتا شهيد كرن بولات خو اوا عيالتو اوا زوجتو چلت كان بن دوره بوت كان اهتمام بدن بنا مدرسه تایبت ولد كان اف کسی خو قرباني ولات كي كرك جه چبوي اف كرج ده خو جره هتن ده مفاك جله جه مازن جه ولات اجبان ده ولات وان کسا و حکمته اوا دل بوالات خوب بتویه و دل بوان شهیدا و بتوان کسا بت اوه خود کنه قربانی بوالات خو بتویه عیاله ها نهایت اهمال کن دولت ها دوره بود کن بنا مزجفتا قرآن نشادن تشد باش نشادن دولت بسرمانا حتی چلید اوه بیت کسی که آوه نهایت اهمال کن بس ولات مدا مخابن یعنی هر کسی که بیت قربانی ولاتی
ایا لوایت تا اهمال کردن چه احتمال پناه دادن اش به هند بیت قربانی و ایا لوایت بیت قربانی کس مینن بسمیان مامۆستا جەنابەت ئاماژەت بەوە کرد کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم و ئیسلام ماوەی 13 ساڵ لە قۆناغی مەکەدا خەریکی پەروەردە و پێگەیاندنی دەروون و ئەخلاقی مرۆڤەکان بوون کەواتە بەر لە عیبادات و جیهاد و فەرزەکان و بەر لە شەهادە و بەدەزێنانی بڕوانە پلە بەرزەکان ئەوەی پێویستە بۆ مرۆڤ بریتە لە پەروەردەیەکی دروست و ڕەسەن و پەروەردەیەکی جوان. اكيد واسه امام استاد چکو نابید هر کسی که بیت بشت از ده چم همه دنیای خرید گورم به تربیت که بیدم بشت از ده همه کردستان گورم از ده ولات گورم از ده جیان خوش کم اصلا زنم ده چکم ده دنیای خراب کم نخه اول تش بشت ویب تربیت دست بکرن اگر تربیت نبیتن و که کسی که امریکا گوته از ده دنیای خرید گورم هندی ها تا خود چیزی نه گوته نه همه ده امریکا گورم هندی ها تا خود شول که چه پناه آتا کردن پشت این یهات حتی دیما که گوته خود حتی از خونه گورم دور بیت خونه گورم اصلا نشیم کسب گورم او رابش خود دست بکر بتوی انسان کو بجنه به خوب دیت خو برای خوب دیت دور بیت خو که حتی تربیت ها چند نه تربیت کن او نشین ولات خو بدرسته بره و بین ولات که حس آوا کن زور باشه هوکاری چیه که لم سردمده ڕەوشت و پەروەردە بە جۆرێ لە جۆرەکان بەرەو کزی و بەرەو دابەزین ڕۆشتووە. بله هوکار گەلێکن بەس شوان هوکارە سێدا یان بین یعنی سێ محەڵێت هەی یەت پەروەردێ خێزانی ئەت مەکتەبەدا و پشتێنگی ئەت کومەلگەهەدا ئەگەر ئەف بچیکە ئەف زارۆکەت ماڵ دەوەختێت مەزن بیتن دایک و باب ئیحتیمامەکە مەزن پێ بدەن ئەف بچیکەت ماڵێدا مثلا بزانیت اكو مگوتی حرامی دایک و باب نشادن اخفنت خالت بزانیتن که چه اكو چو تشت جیرانا مثلا ده چه تعامل گل کتن حرام و حلالی بزانیتن تشت خراب بزانیتن قصد خالت نشاب داتن و تشت که وصل نشاب دات افزارو که مال دا وقتی به دایک و باب خود تعامل و هل سوکوت و گل اکو دوی باشه ده اول خود تربیت جوار گیتن بس اگر هلا پیویا تلویزیون و هلا پیویا جیران و هلا پیویا یعنی کلان و ده کسی که خراب شده است یادی تجیم ات مدرسه ده هر وقت قونا هات بیان که محطة دویت مدرسه ده ات مدرسه ده جبت وی اهتمام که گله کمازن به بهت دان اف مدرسه پروردهی بن پرورده اهتمام گله ببدن در بچه ات مدرسه ده پرورده که باشه اگید یادی جد کمالگاه خود بچه سختی ته آنم آم یا چانه بچه دیوتش داره گیرن اش به هند اواسه سه قناغا اواسه محطه دا بچه گله استفاده جد کردن یادی در حکومت گله یا مهمه کو اهتمام تربیت بدست اگر سرکی یه پرورده بونا حوالاتی و ولات کمالگه ها تا که حکمته و اگر سرکی خراب کردن اخلاق و خراب کردن پرورده هر حکومته بوچی چونکو ذیگوی ام برای خود نه بوچی آست پرورده هات یخوره چونکو جنگه که وسط نهات یا وقتی کتابخانه دا کوی هاری کار بید بخواندن و طلبا یعنی تو دبین صفحه دا 30 حتی 40 طلبه تیوه اف ما مستحق حتی 40 جور برای خود و 30 40 طلبه بیدن کتن یعنی تقریبا 10 دقیقه بچن آنجی اف ما مستوى وقت درس شركة بسيورش كيف كشكينا جتن 30 طلبة يعني هذا ايك دقيقة بديت دقيقة ما بس دي بطلبة بدن ما مستوى نشت شركة ايش بهندي افا ايك شوان تشتاك وصافة جالت دا يادي تر بياخد زستان دا فقير في طلبة صورة زستان دا نفنينة يعني قاعد توصجين كو بيجن سبليت تبع كهرباء هاي وتهاوين داجي كهرب نينا افاد جام دا سجن بانك اتخراب بوینه آن مثلا گلک ها نادن تیرا قطابی ها نکرد 40 طلبه پانک که ده چلی کن اشبه هنده اوجی ایکش اگره یادی تا گریتیت هی ادبینات دا اگر دا بازون پرورده ادبینات دا وقت بتوینی نکتبا بونو منت او کتاب جی هر وقت دبینی سال ده هی وکیل چیتن دو هی فلشش نیکو اف حکمتا خو حاضر کرد ده کتاب او مدرسه طلب ششه الویزاری هی وقت لبچیتن اف طلبه کو بجنه ویو دقیقه و زیر بده کرین اول هی وقت دو هی فنده جای لچن کتاب نینه ده بشته هرم بخوب کرن طلب فقیر مال دا 5-6 طلبه تی دو اف دوی بابا بو کیه بینند یعنی ما کتاب بکریتن
حق کوستر بدتن یعنی گله تشفقی سر و قطابیا آن مثلا دایی که بابت براگران یک گله که مثلا اش بهنده اینا نکته حتی کتابش بدیم که یدبوه هیویا طلبای چون بخو استین ساختن یادی تر ما مستعد بسپور تو دبین مثلا ای که بابت کیمیا یه چیت مثلا بابت که ادبیات بجیدن ما مستعد ادبیات چیت بابت که مثلا یه زمانیت بجیدن یه لغوی یعنی بسپور نینه آنکو ما مستعد های که اختصاص خو نابجد اوجی اگر که گله که مثلا یادی تر پروسه خواندن بس یا بویا وقت براندن اگر دابزینا پرورده بس یا بویا براندن اف قیران و جندالی و خانا موچه ماموستا ما چطت صفه دا هزرا جیانا خوب کرد هزاران دبکت کد چهارمالا خور رو بعد هزاران دبکت خود شول کرد آنجی هزاران دبکت خود آماده کرد حتی درسی دیتا و طلبا یعنی باید گله جان اگر ولاتی یه دلسوز بید ولات خوها حکومات ولات روید بن اگر دلسوز بن پیچه که بولات خو بتویا اهتمام خرماسته المامستابدن بو چیابان پیش کفت و قطر پیش کفت صح که ماسترین یعنی موچه آنکو معاش یه مامستایا یابانا دیفرا الله علم قطره ویره برای خود او موجه های حفصادی که چند دهی که او جنیوی که وی نیوی جه ها دو های وجره کدن ما پروسا پرورده در چهار حساب ریوه چیدن یادی ترجی حادنا دابزینا آست پرورده از سبب که دیجی های او جی کنال کردی مع الاسف يعني دورة جلا که خرابه هاشم بجمع نوت صاد کنالت کردی دعما هندنا كان اخلاق و روشت و تربیت هبیتن بلکه بالعکس هاول دن تربیت خراب کن اخلاق مجتمع کمالگه خراب کن وجا چشلو حلقه و بی چشلو برنامه و بیتن من ندید یعنی اف قنات تایبتی اوید تنده که دست یه سر حکومات و سر کسی که و یش اهتمام بدین نادتن اهتمام ولات خونه بس ده برای خودت که خلق ده چه برای خودت کناله ده چه بینا رو بخوزی دکتن دفع اهتمام نین افعالات خرابی دفع اهتمام نین براشتی پیدا بیتن اش بهنده اول سبب که گله که مزن اوج کنالش داره که خرابی هی یادی تر خارج ما مستعدن خارج که تخرج بن یه خلاص بن نزدیک 20 سال اتخین یه مال خوری نخوره اف ما مستعد چه بیاد پشتی و 20 ساله قطابی برای خود اف ما مستعد خارج بوی یه تعیین جی بوی به معاشه و چنده و هنده که دیگه همه تعیین نابن یه مال خود ری نخواهش بنده ده آست پرورده هیت خوره اوه خارج بن مفاش شیانتونه نراجتن اف رو که هم تاتی نراجه و سایق بحثی کابرای که مهندسه خارج بوی مهندسه خارج بوی المال خوی نتعیین بوی وقتی تعیین نبوی برف خارج بچوی کسی که اشلوی دولته گویی تو خارج چی است والله هندسه ما فلان تشتی والله عیال من بشته هندای بابت تای تو شی بو بیجی گله ضعیفن اساس کم تاریک کی بشته اوجی چی درسی بو شرکت لا گله لازمون عیاله وقتی دیدی اول گویی تو نه کسی که آسایی ود من ود مفاش تراجم تا چه ود بو تکم برای خودت پشتی دست بو عیاله گویی درجه بلند و شرکت نمازن دست خوب اینان برای خود اول اهتمام پیدا بله ولات ما چه اهتمام پیدا یادی ترجی سبب دابزین منهج آین جلکا کمکی و اوی آینت بیجن اختصاص آنینه ایک یعنی سبحان الله احتمال حسن نجد آینش بیجن تعداید آینه دنده یعنی ناد نفکسه که اختصاص سبب جلک جرا سبب سیاسی نه مخابن یعنی تنم او بابت تربویه هی اگر او بابت تربویه جی درست ریونه چو یعنی خلاص ما مستعدی داشته ما آین چیه ده 5 دقیقه چه مجرور و طلبه کی مجده یعنی گله جا دو بینی ناش تا تجربه و بابت آینی های دما مستعدی پیش خوب فرکتن اش بهنده اوجی یکش اجرا یادی دایکو بابجی جرنگیا کازو نادنه ایال خو مخامل شلای پرورده و بس یا اول بجنه اما ایال مدرب چیتن خارج بیتن بس یعنی دقت اول سر هنده اهتمام پنادن په اول کورماد خارج بیتن اول که چماد خارج بیتن په پرورده مثلا ده صباحی چه استفاده لگنده چه تعاملات گلمه دا بیتن هزار و خرطشتانات یعنیش بهنده به تویه اگر دایکو بابا عیال خوب وید و خوشی وید اولی که خورد اعتماد پروردن یعنی آماده که چه خو کره خو باجره که بیت باجره که دی بوده سکا مدرسه تنه بس بود تربیت چه گای خوب دادم حاضره که گای خوب دادم استابو چی دایکو بابا که میشه پیان خوش من دالکانیان وکل پشت و پرداخت بن شهاده و برنامه برزیان هبه و بوارکانی تکنولوژیا ل
ئینتەرنێت و کۆمپیوتەر و ئایپادیان هەبێ بەڵام کەمتر گرنگی بە پەروەردەی منداڵەکانیان ئەدەن. ئەvە کێشێکە سەرەکی یعنی سبحان الله ji ber meselê aborî berê alemê xirê keftiye malê dinyayê berê xelkî xirê keftiye ji ber zeîfiya halê xelkî xirê bêne hema bes korê me bîte tiştê de em deynê xwe pê bidin bes kêçe me bîte tiştê de em deynê xwe pê bidin haş perwerdana maye haş meselan piştî mirinana maye ke ev kore ev kêçe bi xwe çi biketin piştî mirinê heta pêtiviya dayîk û bab pete gele gele hêjiyana eyalê xwe bidin ya piştî mirinê çiku eger ev kore ev kêçe ji perwerdeka îslamî ya destahî werget dê baştîn kes bî bi dayîk û babat xwe jî دایک و بابا خود چه جانه چون او دیزاین قدر و قیمت دایک و بابا چنده بس اگر اوه پرورده آینی دفن بیتن و گاوی او دی بس متوب نفس خو و جیانا خوش ده نخوش کرد نشه چه بودای بابا خوب که جیانا خوش ده نخوش کردن چون دایک و بابا برابطه مثلا یش خورا مثلا بس خدان کردن عیالیه خدان کردن یا جسدی توی خدان که بس خدان کردن روحیش بلادایی که بابا بو کره هبیتن بو کچه هبیتن دا افکاره کسی که جهاتی لیده بشتن اول چند کیم ایبون یکوبینش اگرت دابازینا پرورده و گلک اگرتی نج بس کیم بکرتی افتشته اگرت مازن بو دابازینا آستی پرورده ای. زور باش ماست جنابت فرمود که هوکاری برای پیشوا چون و گشت کردن و زیرکی و عقلی با من یابان و قطر پیوندی با پرورده و هیو هیچی تر و زوجار اوی که بقصی جنابت به ولاتانی روشالات کردستان ولاتانی دیکه عربی هۆکاری دواکەوتوەکەیان پەیوەندی بە پەروەردەوە هەیە یان ئەو پێشکەوتنە بەرچاوی کە یابان و قەتەر هەیەە ئەمە پەروەردە بووەتە هۆکاریەوەی کە ئەوان هێندە گەشە سند و هێندە پێشکەوتوو بن بەڵێ ئەکید یعنی پەروەردە ئەگەرێ سەرەکیە چکو احتیمامێ چ دەن پەروەردەش کیە دەست پێت مامۆستا پەروەردە قوتابخانە دەست پێت ئیبتیدایە بگیر حتا شتە کولیە پەروەردە کە گەلەکە مەزنە ئەوە مامۆستای خۆی تەئەمین کردی یعنی تشکی وسط دنیا او هاشنده نینه مثلا جیانا خو هاش اید پاره که حسا جیانا اسا تامین کی هاش وچندینه بس یه مای دقتول سر د چه و طلبات پرورده کرد چه رنگی هبید همه شیانت خو همه علم خو د مزخ چه دا بس هند دا اف طلبه بیت تشتک اف طلبه کو بجنه سایتفتنا جل جمع مستعد د بجنه سایتفتنا قطابیه که سایتفتنا یابانیه بس دفمه اونیه قطابی ساقط بید ناجح بیتن در بچیت شهاده معظم بید یا بجیبین یه زیای بید یک اسلام بید هدیه بونینه یعنی دعم بونینه هاری کاری بونینه طلبه جه برای خود دیته یه در چیتن یعنی درجه ای بیتو اکو بینه دیماهی بیتن هر وکی ایکه اشبهند ولات ماسود جلک ومینیتن فرنگی زور باشه ڕاگەیاندن و دەستگاکانی ڕاگەیاندن میدیا بە شێوەیەکی گشتی چ ڕۆڵێکی هەبووە چ دەورێکی هەیە لە بەرەو پێشبردن و دابەزاندن و کەمکردنەوەی پەروەردە لە کۆمەڵگەدا و لای تاکەکان چ پێ ناوێت مامۆستا ئەگەرێکی گەڵە مازنە و سەبەبێکی گەڵە مازنە ئەوە ڕاگەیاندنەوەی هەیت ناف مجتەمەعادا خراپکردنە مجتەمە و ئاواتکردنە مجتەمەیدا بوچی چونکو خلک یعنی مبیت نوید یعنی نیو کاجیانا آن سه چهار کاجیانا البر اعلام چن بر تلویزیون چن مدام بر تلویزیون چن اول بخو تایبتی بجید وقتی مازن بید مال دا بریویل و تلویزیون و اعلامی که چه و چنینه یاد تج اگر راجعاندن اگر هم صحتی نه به خود چند تقلید تذکرن جلو برگا یا سبب مثلا نوع شکرنا پرچه خو یا جلو برگ خو یا همه رنگا تقلید که جلک که مازن تذکرن اوجی اگر او حلقنا او زنجیرنا اوتنا دبلوش کردن شلوید هندک کانال و جلک اکو بینه تقلید که چافکوری یا تذکرن وزاره که جلک که مازن تذکرن مجتمع دام داخوازش همه کسی برپسیات کم راجعاندن آدم بلاد لیا پالاته ها و بیتن هر تشتکی زره بگین توالاته ها بلاد کانالت خدا نه این نخوره بلاد دلیاب خلکی ها و بید دلیاب پالاته ها و بیتن دا ولاته ها های پشت کفتی نبید هر تقلید چی نبن دا ببینه بلاد تشتی توسا بین نپیش خلک ابداع بکتن خلک تشتی حساب کتن که ولاته خو برف پیش و بیتن اگر امزان او بزانن اوجی بزانن و حلقاتی نخوره و زنجیراتی نخوره او زان او چند بونه اگر طلاقدان و بردانا چند جنومیرا سبب جیوه بونه چند آیلا شر و مشکلی چند آیلا
بوار بکنه هنه هجماتن یعنی هند زورن بس خود تعالی زانیتن اجبر هند پتویا کو بجنه وان تشت او تشت من سبب نخوشی بولاتا مشکل بولاتا بلا نه این نخوره بلا نبجنه هم عالم بلا برای خوب تا کنال ما چه شلوپینه بله اگر تو ذره مسقالا ویانا ولاتا دلتا دابیتن تو دبر خود مفو حالاتیات شده یادی تهیدان هر کسی که مثلا و خرابیا چه حلقه بن چه برنامج بن یت خرابیه بن یت به بنا اجای به روشتیان خلکی به تربیتیان خلکی بلا چه جرب ناو ولاتینا آخوید بلا چه جرب ناو ویانا ولاتینا آخوید چونکو اوی ولات خو خراب کتن زور باشم مامۆستا جناب دامەش بەوە کرد کە ڕاگەیاندن و دەستگاکانی ڕاگەیاندن کاریگەریەکی خێرایان هەیە لەسەر پەروەردەی تاکەکان ئایا کاریگەریەکەیان لە بەرزکردنەوە و گەشەکردنە بە پەروەردەی تاکەکان و بەرزکردنەوەی پەروەردەیەکی جوان و دروستکردنی پەروەردەیەکی جوانلایەن یان بۆ نزمکردنەوە و نەهێشتنی پەروەردەیە یا هەردووکیان پێکەوە ئایا ڕاگەیاندن تەنها لایەنی پەروەردەیی مرۆڤەکان بەرزەکاتەوە و گەشەی پێدا یان بۆ منە تەنها لە هەوڵی ئەوەدایە پەروەردە نەهێڵێ و پەروەردە کەس بکە و پەروەردە بەرەو کۆتایی و نەمان ببا بە لای تاکەکانی کۆمەڵگە بله هندک نابجمه همه کانال تای خود خراب نویسید چه محلی بن چه فضایی بن چند کانال که تای دعم هندت کن خلق تب جهید دعم هندت کن خلق جهید موافق خود دعم هندت کن و هاری کره هندنا خلق پرورده که باش ورجیتن جیانا که باش ولات دابتا بجه اینان آنکو جلا دعم باشید کن ولات دا بس هندک کانال تای مستهدفن یعنی جلا جلا باور بکه ای کسی که حزب خود و کانال دابتا دزانی دسته که پیش بو خراب کردن حالاته بو خراب کردن تربیت حالاته بو چی نفهمی ورده حلقه که زنجیره که دان نصر جن خیانت الظلام خوب کرد ظلام خیانت الجن که خوب کردن آن مثلا که چشتان مال دا یعنی نشانت حمله سر دیابوی ما نه یعنی بجن خلکی هیچ جواب کنه ها ریکت خرابیه ریکت خیانت نشو خلکی دن اوات تشتا بلا راتن شیناهنده بلا تشتا که دان نصر خلق برای خوب دیت اوه خیانت کرد که چپ سرت دیت برای خوب دیت اوه درات مستقبل دروین چیه تشتا اوصا بین کو خلق مفاجره دیتم ما مستقاطات وين بلين او جيانا كل مرجع يعني بونا او دا براني كلنيو تاكا كان دروزه بي ليك جابونو طلاقي نيوان عائله كان خیانەت و هەڵگەڕانەوەی خێزانەکان لە یەکتر بەرتەوازەبوونی منداڵ زیادبوونی تونند و تیژەکان ئەتوانین بڵین هۆکارەکەی ئەو پەروەردە سەقەت و ناتەندروستەیە کە ڕاگەیاندنەکان و میدیاکان و زنجیرە دراماکان دەینێرنە نێو عایلە و خێزانەکانی کوردەوە. بەڵێ مامۆستا گەلێکی گەڵێکی مازنە ئەتا من گولێ بوو بشتێ کابراێکی بووم باسی گوتی ئەس گەڵدا بووم ئەم چۆین دا کۆمبارە وەک مەحفیرێکی داکرێت بۆ ماڵ اوجی گوته خیزان خو کاتا کیش بید بخو پال بجیره اوجی رابو گوته هرچیه بیدیه دسته اجا برای خود حلقه که اکو بین دور سرکی ها بود دوی حلقه دا که ناوی چو بو از وی نظام بس گوته باشه یه باشه اوه جان اف محفیه بین ظلامه گوته کیفاته گوته یه جانه گوته یه جان بوده پاشنه بو فلان کسی یعنی حلقه دا گوته پاش دی او سه راه تو چید هندی که به ظلامه لی بون یعنی على اساس هکی او بو یا مهم بو جان بو که بس توی مهم و کریتی یعنی کریتی و جانی دفع مهم نینه هر وی خزانه خود طلاق ده سببی و حلقه تشت تو سو جلا یعنی سری چید من سبب به خودنا و حلقه یعنی تربیت کا جلا کا سقط یا الو حلقه تتواجدن زور باشه مامۆستا چۆن پەروەردە بەهێز بکرێ یا هۆکارەکانی ئەگەرەکانی بەهێزکردنی پەروەردە کاتێکە کۆمەڵگەیەکی لاواز لە ڕووی پەروەردەیە و کۆمەڵگەیەک داڕوخابێت لە ڕووی پەروەردەیە یان کۆمەڵگەیەک و خێزان و تاکێک خاڵی بن لە پەروەردە و پەروەردە لایەن نەبێت چۆن پەروەردە زیندوو بکرێتەوە و چۆن بەهێز بکرێت. بەێ ئەگەر سەرەکی یعنی ڕێکێکە گەڵە باشترین ڕێک و پەروەردە بەرەف پێش بچیت بتویه ام مزدف داده دست بکن باور بکن ام اهتمام و گرنگی ندینم مزدف دا ده حال ما اوه بیده چکون مزدف باشترین مالا پرورده باشترین کش جچید بن مروفت خودان روش جچید بن مروفت خودان شیان جچید مروفت خودان وجدان جچید بن مروفت تو سا جچید بن که هکو بجن حقی قبیل نکن یعنی شل کن با حقیه
شول کن بو داد پروری واتش باش یعنی شینا مثلا مزدف داد تو بینی ای چند کسی تای خیر خو بخش یه چند درس نشا طلبات دن قرآن نشادن احتمال هندای مینن مغرب حتی عیشا ایواریت مینن حتی مغرب بس هندای کرت والاتی فعلی قرآن خواندنت یا فعلی تربیتت کن اوان ما مستعد حصا ادبایت یفتی حصا دلسوس والات خو حصا وفادار درسی نشا طلبات دن بلاش به توی حکومت چید واو خلات کتن حکومت چید واو کت لیب گریتن و جبر دلسوزیا جبر خوب بخشیا جبر وفاداریا هدیاب دیته و معاشا بود در بخیتن دا پتر اکو بجنه خل وقت هندانه که بود چه بیچاره خوب دنه حوالاتیا بله بالعکس هاتی حکمتم مع الاسف یعنی از خوی کشوان کسامت چند جارا از یهاتی سجن کردن یهاتی نگرتن بسببی کوم درست مزجفت داده گویی شینام خلات کن هدیاب دنما مهاندن امید بین که نسجنه و تهدید المکی نخوشیاب مچکی حتی دیما یعنی جایی که گوته نابید گوته من اول گوته نابید نت مزجفت دا ند جدار وی مزجفت دا بوده ممنوع تو دیگل طلبا باخفی تو دیگل بچیکا باخفی بو چی ده چی بجم بیم قرآن بخین خرابه بجم هر نمزجفت خرابه بجم گوی خوب ندایی با خو خرابه بجم خدان اخلاقم باش خرابه بجم گوی خوب دن ما مستعد خو خرابه بجمه بخینن خرابه یعنی افتشتا چه خرابی تده حیوان حسنا کم خینن زور باش ما مستا بیگمان و گوتمان لدوای دوری کاریگری دایگ لنیو مال دا و دوای او پرورده رسانی که دایگ پیوسته بنامر بمنالکانی هی به قوتابخانه دوامین لانکەواتە خوێندنگە و مەدرسەکانی ئەمە دوامین لانکە و شوێنن بۆ پێدان و پێشکەشکردنی پەروەردەیەکی دروست بە منداڵ و بە خوێندکارەکانمان چۆن قوتابخانەکان پەروەردە بکەنە یەکێک لە ئامانج و کارەسەرەکیەکانیان ئایا قوتابخانەکانی ئەمە لە هەرێمی کوردستانە توانیویانە ببنە پەروەردەکارێکی باش واتە توانیویانە ببنە ئەو لانکە و حوجرەیی کە پێویستە لاوان و خوێندکاران و منداڵەکانی ئەمە پەروەردە بکەن مع الأسف نبونا جهه پشتفتن و پرورده‌کردن زاروک هاولاتیا بلکو يعني اهتمام پی نداره حتی يعني همه تجدفوا احتمالا مهمتر از دینه ها یه ولی آتی درس آینه درس پرورده دفرک نجده و دی مدرسه پی پاقش کن تشت دیگه جد عجب ما مستحق نادان کو یه حصا بیتن اف طلبه پی بیت پرورده کن تشت که حصانا کن ما مستحق ایلا ایب خیراخو ما مستحق خیراخو بچیتن رابط يعني تربية طلبة بكت آن طلبة بيتن المال يعني أبخل المال هم مالك هو صابن كو هاد بيتا پروردكن سر أساس ديني سر أساس پروردك هو ساكو رزل ما مستخوب جيت رزل دور بيت خوب جيتن اهتمام بنده داد كده چهارات خوب پیش اخیتن نبوید جهنده کو قطابی پیش بتویتن بعد پیش بتوید تایبتی لای پروردهی و زور باش ما مستا اسلام بێگومان یەکێکە لەو ئاینانی کە زۆرترین گرنگی بە لایەنی پەروەردەیی مرۆڤەکاندا و تەنانەت وەکو جەنابیش لە سەرەتای بەرنامەکەەوە ئاماژەت بۆ کرد کە 13 ساڵی سەرەتای قۆناغی مەککە بریتی بووە لە پەروەردەکردن و ڕاهێنانی مرۆڤەکان لەسەر ئەخلاق و ڕەوشتی جوان و پەسەند ئایا ئیسلام پێم خۆشە بزانین چه گرنگیەکی بە پەروەردە و پەروەردەکردنی تاکەکان داوە بله اسلام سبحان الله خر پرورده خر تربیت يعني هل الف اسلام حتی یا خر پرورده خر تربیت کنه تا کیه کمالگه دکای ده چابی اسلام حتی زاروکی بگیره حتی بالغ بیتن حتی بیت جهل حتی بری خیزان داره حتی پشتی خیزان داره حتی تو پید بیوچی خر به خود تربیت کا تسلسل یا هی حتی وقت زارتینه به صحت رب العالمین چه بشته وقت اللهم جناح الذل الجل دایک خود کارچو بهشته پرت خوب بود دایک خوبش کنه بود دایک بود خوبش کنه وقفض لهما جناح الذل من الرحمه اش رحمت هو دلوانیا خوب پرت خوبش کنه بود دایک بود خوب میخوده من الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ودعا بود دایک بود خوب که بجی یا ربی تو رحمه بدای بابا ما دابای کاچا او رحمه دابیه بچیکاتی اش به هنده به خود رب العالمین جل اهتمام به هنده حتی رب العالمين بيشتي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بياخده هنج باشتين أمة كان يهنج باشتين أمة هندي هنج أمر باشيه بكن برای عالم بدن باشه و برای عالم اشخرابیه ورگرن اجبر هنده اگر ما برای عالم ندا پرورده ندا باشیه ندا تعاملک جان
و ما بریوال خرابیه نگید بگوه ام ده خراب بین مجتمع دا در ولات که ایران داشین آن نابین خیر الامه دجیان دا اجاش به هنده به خوده حتی پیغمبر خود صلی الله علیه و بشته کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی ام همه به خود به اسلام بیجتن پرورده دا حیات خود دا همه تشتاده تو شوانی ها ایک شوانه مسئولیت خود به خود دای اتمال خود عیال پتوی جل اهتمام پیداد افکار جلکت جریتن افتچت جلکت جریتن چتیت چناتیت به خود اره مشکله هن نینا چور سریع بکتن هر وقت مثلا مسئول آن مثلا مازن بولات خو به خود چه مشکله هن ولات ودا عمر کور خطاب ادجاریا ناف خلکی داد جاریا که مشکله که ساعت جوری که جهیت بین دام بین که عدالت اسلامه جهیت بین جاریتن بشته تخیرت جاری بشته خود زریبال سامن از فقیر مش بهنده عمر کور خطاب نگوتی اوجیه نگوته په اوا بسرمانی به خود دسته و گرد و بر بیت المال بسرمان گوته اوا زریبا بدن و معاشتی بوده بخن به خود بو جلسه کنا کشاوه زانی مسئوله اما کار خطاب خود تعالی جرازی بزانی مسئوله بوا او کشتو مشکلتو به توی حل کرد نه کی نوکه اما بجنه علامات کی تهواری بابو ما مشکلته علامات کی تگازیم بابو ام یعنی ام غرق این مشکلات قیران دا که انما کسی های جنه اما خود دیدگری مال تا تو چو نظام اسلامی هاست اهتمام بچه دای پرورده شخصیت تو ساجه چد بن چند مشکلات خلقی دیارن که مشکلتو حل کن بس اما اگر پرورده نبیتن عالم ده مشکلات خوشی بو بیجتن هر گوه خوشی ندنه اش به هنده پرورده مهمه که جلا کم از نهای حتی نو که ام به خود مثلا اف کسی نو که نمونه که یا نبینی نودیر تو برای خوب ده کسی نو که مثلا ده بنجه که دان بنجه خسته خانه ده عالم اکو بجنه دشکول کن هرچی چتروی ده رید کن حق خسته که چنده حق بلیت چنده درمانا چنده فحص و فحوصا چنده بس برای خود پرورده یه ول هندکا که خود خراب نویستن که خسته که دانن و مثلا برنامه بخشین خسته که دانن اپریکا و خسته به خود بار خلکی سویکن پلیتا که بینن نه نیف قاطی نه چور ایکا قاطی سیکیا قاطی خلکی جوانا گرن بار خلکی گلک سویکی اش به هنده ها و بود چی بید اوش پرورده چی بید او پرورده که ورگیتی که هایی کاری کنه خلکی چند تشتکی باشه رحمت گل خلکی چند دا باشه بار سویتینا خلکی چند تشکی باشه بس دیتر پرورده نویدید او بس بیخونه کده چا پایش خلکی چکن ده چا اکو بجنه خود زنگین کن ده چا خود دولمت که او شلاب ویوانیه پروردهش به هنده گله کمیم اسلام گله اهتمام پرورده دای ده چا تا کی ده پرورده که سه اکو بجنه مجتمع دا کمالگه داد مال خود داد ولات دا ده چا ولات ریدبن اش به هنده پرورده اسلام جرنگی که گله مازن یا پیهات یدان زور باش مامستا لهرمی کردستان ل استادا قیرانگلی کی زور بونیان هی بومنر ل کردستان جور ل جورکان کومالگه برولیک هلوشان کومالگه هم لروی سیاسی و هم لروی آبوری و تنان لروی کومالایتی شو مروفکان تا دی بومنر بوهی نمانی کاریگریکانی پرورده و لیک تر دوره کونو خیزان هل دوشه حزبکان لیک تر خوانن بومنر ناکوکی سیاسی کان حتی ناکوکی اقلیمی کان بومنر لگل ولاتانی درو دراسه پرورده چه رولێک دەبینێ بۆ منە لە ڕێکخستنەوەی کۆمەڵگە سەر لەنوێ ئایا کۆمەڵگە بە پەروەردەکردنێکی دروست جارێکی تر دەتوانێت تەباو یەکبوون و وەحدەت لە نێوان خۆیدا دروست بکاتەوە؟ بەڵێ ئەکید ما دەستپێکی بەحسکە ئەگەر پەروەردەکە درست هەبیت دژمنت ئێک دەکتە برێت ئێک پێغەمبەری خودی صلی الله علیه و گوت بە خودی ئەمە خوێندەوە بوون کێنە برێت ئێک کێنە ئێک دەست و ئێک دڵ حتی شێن تەعاملێت گەل دەور برێت خوب کەن هەر کەسێکی پیامبر خود صلی الله علیه و دید بو طبیعت و دید بو راسن دا بسرمان بیتن راسن دا شهادتن ولو جلک یک بین بحث پیامبر صلی الله علیه و آله مجید خرابی تا کردن بس وقتی خلکی بچوت خود دید تعامل خود دید دبای خود نه کسی که دیه نه وصیه اش به هند پرورده به توی اول انسان بکات اف انسانه وقتی پرورده ولیکر دلو بس پوالاتی و بود دلو پوالاتی و بود دلسوزی شول کردن دپ وفاداری شول کردن بخو شخصیت خو و به مروه که انانی نابیتن اش به هند وقتی و دلسوزی شول کرد صد یه آماده همه قربانی بدد یه آماده همه قربانی بدد بس ولات و گل جیرانه و دلوی خوش بیتن پیج و بجین
استفادهش دولت دوباره اگر دژیانا حوالاتی توی خوش بیتن استفادهش به خود غیر خوردی دولتی خوشه چرا که همه رکا دیده بر جبهنده دا تعاملات و پیکات بن اکو بینه دا تکلیک و پیوندی دیال که قوت هبن دیال جیانا دولتی پراستی بیتن اگر پرورده که باش نبی طبعا اوه بینایت کردن بس به خود خوب مفاوض چیه مفاوضات شخصی و که بجنه مصلحت یا چه دایا او دوی که تنجبهند دزاری الولات جیکت دزاری الخوجی کت زور باش مثلا پیم خوشه گویبیستی کتا قصو سرنجی جنابت بم لکوتایی برنامه که داوی لسر پرورده و گرنگی پرورده جنابت آماجی پی بکی والله هندای تشت تای بو اکو بجنه جبر آست پرورده کو گلا که هات یخوره هندای تشت تای بین چهار ساعتین داف مشکل کو بجنه کم بمش وانا مثلا وقتی آست پرورده اشیم بجمه یعنی دا بازی بو 20 ساده اس یعنی اول رجا کو زور اجی مدید اگر 100 ساده بیت گلگ باشه اگر 9 ساده بیت باشه بس کمه 8 ساده کمتر حتی جیت 20 هم مصیبته آست پرورده مصیبت او اوجی او آست پرورده او مگوت او طلبش در وی مدرسه برای پتره همشین بین اوجی 10 ساده او نیش در وی مدرسه موه 10 ساده پرورده می‌بینید ما مثلا زور سپاس دکم زور سپاس این رانی برای از خوشویست لیرش ده حتما کوتای القیم رومان تا بگیش نمیکیتر بخوای گوره میربان تانس برم دم بخنده و رو خوش بن خواتان دگم